Čo ti je smiešne, Palo? Daj tú ruku preč. Ja tvoj postihnutý foťák. No, prepáč, ten foťák stal viac námahy než ty, hej? Osprchujeme ho. Nie. Natoč kopolu. Urobíme No, reklamu. ježiš, a tu robím zhyby. Urobíme reklamu na kopolu. Nie, bože, Aleš. Urobíme reklamu na... Máš problém? Ja ti zväčším tie chlpy v tamuchu. Hello! Dominika Užiš. Haló? Budeš ma tu hondiť tými kartami. A spravíme veľkolepé zakončenie s Palom. Ahoj! A s Alešom. Hello, my name is Aleš. Gaťo, to vie lepšie. A David sprav na záver Gogo Face. Na zem nie.